chibei vekule voina chuanin bongsa frying pana ka barbecue tan karon entir dona in lo siam be du don ni chuan uluk takin ka video hi abula thunga to pin lo tir sak le ulan bongsa hi kezi khat ka marinate dona kezi khat kan mang dona ni chu ti chuanin thir fian te khat chi ka manga ting marchai fian te ni ka manga paprika hi fian te ni ka mang don boka paprika aya hian marchamu amo chili powder po kha man thei thawa khang tang te po khana kan bongsa kha terim tui don lu to ka tui vek thaw ti chuanin kan seasoning khat uluk takin kan tat bokanga kan cooking oil hi kan tat lenga kan fun ma khanin aluminium foil label lanna khanin a fun theya a fu kan marinate to hi kan fun kherna chan chu sa hi a soft tui du bi ka eya tinwa ma chu ba ka amin ma dwa marinate kan marinate chung kha adu tam angai kher lo boka khami wang khan kan repa ti chuanin kan apple tur sa kan barbecue ne na kan apple tur kha ka siam le dona hemi hi sprouted millet flour ka manga hemi aya hianin kan ni tin bu epo kha mix ya khanin han grind dipila mo bu kan bu ban phot po kha man thei thawa thir fan te khat chau ka manga tui no chan ve nen te hianin ka ti min dona a udul tu ka wang khanin uluk takin chokila tlem ron koi dau ta tia khanin kan off me anga hemi hi siam chunga rei lawa minute thum minute li nga vela khanam hin me ya he kan lo da da anga spinach hi gram zathum kamang dona palak khania hemi hi a omrem chang lo chuanin lettuce amo ziklum po kha man thei thawa cooking oil thir fian te khat tin rei lo te minute khat vel chau ka kang dona kan kam rei chuanin kan spinach kha athar lam na kha re vek dona a hel dau lek kan ei du wang khanin ti chuanin chi hi si khat vel chau ka tel dona kan bong sa barbecue to kha al dona wang khanin hei chu al lu tok lo ma se poi lawa ei pol turani wang khanin ti chuanin kan purun bar hi zung som pani kamanga marchate mizo marchate kha mani du thak dan to kanya athak paule tui indu dan danin kha ka chuin ti thei ti chuanin sprouted millet ka chum koi to kha hemi aya hianin bu kan ni tin bu ei po kha man thei kan ti to kha han mixia han grind zokilang kha rei laute kan chu manga hetiang hian ati thei thawa a combination hi adang daya tuil to ka hetiang ati hianin fish sauce ka mang thele don boka hemi hi du lo tan chana tel lo the ni atui dana te dang lam em khami wang khan ka tela kan bong sa marinate ka dar ka nitling to bong sarong hi dang lam da uleka acha ti na ni lawa chi kan marinate na khana tel wang ania chuan pante te in kan zei le panga amin manan khan kan zei le tan hi apan lo chuan in amin har vea bong sa atui om kha ron chwa khuna khan kan le tanga ti chuanin kan voi khat mom size lek lek tur khanin bak che in te do dawin kan chep te nga kan chep noi don ni chu adu tan chuanin che kher lo po khana thei thawa amai ro chu han che do kher han ei tu ta na ol sama ha arim lo boka ti khanin lo ti ve thinu la tlemin kan bong sa kha hul do phok tia khanin butter kha thir fan ta ni kan telanga butter hi mani butter hi tamlut tok tel lo tur nya voi le khata tlemin kan bong sa kha lamin lawania kan bong sa kha ahul do ta vek tia chau khanin kan butter kha kan tel le thinanga
bong sai hi meya kher barbecue ngai lo khanin frying pan atyang hian mani chauka ol sam takin ati thei ve renga atui dan adang lamna em a om lawa atui ma zoka shisel zok boka mei khu tel lo khanin heng tyang hian lo ti ve thin ula kan bong sa barbecue wa kha ti khanin kan zo to a kan ei thei to a topping nan khan kan spinach kan kanakha achunga topping nan kan manga bong sa nin khan kan ei pyang kan ei pol hal zel thei na tur khanin heng tyang spinach ei pol hi a tha a bong sa te kan ei tam lu tuk tur kha kan taksa a heng thlai hring te hian a lo neutralize anga he tyang hian lo ei pol ve thin una purun var te hianin a neutralize vek dona kan sa e kha ka channel mi lo clear sak le wain ka lo me